je 4 plus 4? Povedz, David. Ako? 4 plus 4 je koľko? A koľko dáte? Ale koľko je 4 plus 4? Koľko? Zrátaj. 20 eur koľko korún? Koľko? 20 eur. To je 50. Rátaj do 10. 1, No. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Výborne, No, David. výborne. David. A Ešte motorku prečítaj, máš? máme Co? policajtovi, čo je na tričku napísané, tu prečítaj. Ja to? No. To je Majko Kit. Majko Nike, no, výborne, David. No čo ešte chceš? Tu máš, David. Aj spievaj niečo. Ukáž, koľko si No, dostal ukáž, koľko peniazy. si dostal peňazí. Tak koľko peňazí? To je Čo koľko? to bude, Zrátaj, vinko? koľko Nie. peňazí. Voňavko idem kúpiť na Voňavko? No, Veľkonoc. koľko peňazí si dostal, povedz. No povedz, koľko, ešte chceš? Ešte No tak povedz niečo, zaspievaj ešte niečo. Zaspievaj niečo pekné. Júli, Pán Tak, Júli. policajt, Ja aj to pán viem. policajt. No No, Júliu, no, zaspievaj. aj to? No, Ale môže. všetky dala, no, No, ja všetky dám, zaspievam. no. No, na čo sa tam No. začína? Júlia, Júlia. No, to viem. Spievaj. Lulia, Lulia, Julia, Julia, na ne čuka periča, ja la 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 la